Hi guys, I hope your Thursday is coming along well. Sukango gochatora kwa ningane yemo. Ndai tukutwara ringane limo lioka na basacha. Ine naki musacha ora nyomu mukungu. Momenye nere emiaka 15 utanya kumwakanira chiome. Yani hujawahi lipa mahari. Unaishi aje na mwanamke for all those years without paying her dowry? Na unajua vizuri ekegusina kiegoteba. Oise kokungangwa kugayo musacha. Umukungu iwe kaka ni ruchombe amanya gutindika. Ata kwa ista gutindika kuna mukao. Geko era tali mukao ikina kike gusi original. Nainde umukungu yaise gukwa. To kumutindika wiko kana chiombe cho umanya kumutindika geko gera kuringana neke gusiboronge mukungu itali mukao. Wano rende ginkobori ne. Gukwa nyomiro mukungu. Mwabyariro mwana mutangani. Nkioganyete utagwaka no mukungu echombe omutwara be mukao boronge buneke busi ye gutora. Inkyo gotigere kara bakombu bwabeire nalio abantu bagocha guchanga. Chibese bagokonye gwaka na chiombe. Ekero mukungu akwetare mochare. Gosekera yo musacho kwete abantu bachande gete bagubanga matanga na hande kwanza ne chiombe bagochikora akana na hande kwanyoronde tabwati nonye nyumbanka kwanyora bona ri abantu bagocha guchanga chibese chogo chikwaga che nyumba. Amatanga ire chiwiki 3 umutie nyumugimo. Ngoko bo musacha atagachite nyumba. Umusacha tarakana ngombe. Gake basacha mutaringe gwanja. Mubwatike busi. Ukwanyomira umusubati mwakanere chiombe. Toke anyime chande menge dera matanga abuchire amatanga bere complicated. Akanango chiombe tutigana namangana mangi. Umukungu muka okwa munyomiro inoyo. Ondeta yonando gucha ukuru. Usebona. Otherwise twale maragobengia. Bye.